Nyamira kinyaroni yenga pireti wenda bali koje kasintu arenge na baru pamoja litukeria arenge ya Saturday tukaira Muhogo tukabagana twins pamoja tuwekatenda senga warumbe getu kwe porosi ndrendi kunyara twarosi lakini mambi ato kunyutumia ndrege kunyutumia katwa kirwesi tukatiko Muhogo ino kale tegento mukale nyo sto amwagete orenda bono abonde no muchano mana ndatewe abo busabe ba mintu mwes yasogocha mutumanyu Muhogo nyokoro muge turusia so mugondo tutu. Lakini for how long Mihogo for how long kwanye simekire umugondo yo and konyango nitumiore tunendagira tumia tunendagira and second obeiro makomuri. Okay omwako unaibo omubere wo mwana no chokole postmortem igeroro rugose kweli nesumu yo Muhogo ya Mtoto abo manyatura ali gento gete nonye kwa bwate muchandondo mungao ukagire buna noro igo bono postmortem nere rache totebyo omwana lakini buna inchomo bisabu bulemi okotebanga Muhogo abantu baitumba nalite busimeka botambe ntwana kuigwa egento buneki ase region ya Busi Muhogo botambo gusimekwa igogoro ku sweet variety uli ogwanza tuna gutwara bokongo bonde lakini Mihogo yonsi pi nebwate esumu kidogo ikoro kwa cyanide eyo egosira kolengana buno koyorosia abantu baitumba maite buno Muhogo igo kuomigwa omanya koliewa gose igo gochechwa osibigwa oinekwa oyekwa omana koliewa enchinjere chichokoros chonspi nigo chigosiria esumu korwase Muhogo yo tarachi koliewa bono ntugendo tutaite kubatebia lendo oyo nonyo nturaleta machivu bono tukubahimiza buna mubase koli Muhogo mubese mubase koli oyo tarakonga kuru mugondo mubase kolia oyo tarosiri biya otarakaushwa egere esumonya kereime eke ase Muhogo nde bwensi lakini uchunguzi tunaenda kufanya tukipata hii nebwate kasoro nabo tugocha kubatebia moyo rusi ororo onye ko bwate kasoro igo muragendera kulia mpaka twaletera machivu nde tubaye pole kyagero mwana za Shadrack na aralete on behalf of His Excellency the Governor na mwakire seminar matavingo chambi na babatebi pole na ndo ntoma ngiche gukora mangana yonse na batebi on his behalf right it has to be peeled and we remove the fiber in it before you wash and then soak and cook. So we are encouraging them not to consume immature tubers, raw tubers, and have them prepared properly and dried before they can consume. So it is still food, but for this one, we now have advised that they shouldn't consume until we get the results. That's the reason we are around, and we are really sorry. We also pass our condolences on behalf of His Excellency the Governor, Amos Nyaribo, that they had to lose Shadrack, a young life. And even when we consume, we should know that the young are most susceptible. So they will get more affected. If you consume all of you as a family, the youngest will be the one who will be affected most if it is the cause. Yege tuese familia itulitagani nko yeka tore botambe na ende nko litole lakini ntu anakora gento ge gwape ni muneki lakini ende ke bono ntoma tina no Muhogo ninki lakini ende ngiritogo tena ki abana aba no Muhogo baliete ekagera bagatora bagatwara umuchando kiagera after baliete Muhogo lunch mbaje tikometana ende ndagire ende botuku eba kante na bali gokora kimbali kuragera paka na ende bone iri batwara to muchando ibotuku gone ntura sabenke na ki serikali yeito onyo Muhogo yo noro esumo ntutu abaire libaga moteki atu mochunguse yego toka na orobwate esumo na Muhogo to advice egere tonyorusia ase megondo yeito kwa sababu na bange basimegete talina no mochiogo ko simegete kila mtu amepanda igo twale ko nambi yamo na asaya mwakorire moto bwatsie egere tomanye boronge naki Muhogo yo noro oretete omochando yo gacha goito mwana oli agakwa osengere okingao ekikiacha kuangamisie familia ngime kwa sababu ebale cha kwa abantu batana ase familia na bali etendagire biya mono.